Дӯстон азиз, чӣ мекунем? Телефони Redmi Note 13 Pro Plus ва телефони Redmi Note 14 Pro Plus ин нав омадаги версия навшаи. И чӣ хубӣ дора? Ҳозир ман ҳамаша ба шумо нишон метам, гам мезанам, видеода якта лайк мемонем ва то охирша гӯш мекунем. Телефони Redmi Note 13 Pro Plus IP68 дар даруни об кор мекунад телефон. Пушташ чӣ мебинед? Глянс ва догдис мемонад. 200 мегапиксел основаи камераш, 5000 мАч батареяи экранаш, AMOLED 120 Гц кор мекунад. Отпечатка палец дар рӯи экран аввалино экран дораи телефон. Стереодинамика боло поин мехонад, ҷои зарядкаш Type-C, дута сим карта мебарад. Ин телефон дар комплектасияш чихоли хоб сиёҳ дора. Блокпитани 120 Вт дора ки айнол то 100 19 минута 20 минута пар мекунад. Кабели оригинал. Короче, дар комплектасия ҳама чи ҳаст, просто мегирем, истифода мебарем. Плюсуи телефон ҳамияй анака версияи нав 14 Pro Plus нишон метам чӣ хубӣ дора телефон. И телефонам чӣ мекунем? Камераошона 4 та кадаги, 3 та кадаги, якта спичка инҷа хуш кадаги, 3 та камера, якта спичка, основаи камераш 200 мегапиксел, основаи камераш 5500 мАч батарейка мондаги телефонда. Ин телефон ози 856 тага 12500 12 тагаш ҳам мешавад. Пушташ матвия догдис намемонаида. Просто камераш камтар неудобни кадаги. Ҳай мисол ҳар каса ҳар хел мақлай. 5500 мАч батарейка, стереодинамика дора, иам боло поён JBL колонка мехонад. Ҷои зарядкаш Type-C, дута сим карта мебарад, ҷои зарядкаш Type-C чӣ гуфтам. Хоб, экранаш 120 Гц AMOLED кор мекунад, отпечатка палец дар рӯи экрани тарзи суратгириши ман ба шумо нишон метам чӣ ки мебинен. Тарзи суратгирии Redmi Note 14 Pro Plus чӣ ки мебинен? Детаи 20x мекашад, 30x мекашида телефон. Хоб, ина тарзи съёмка кунии Redmi Note 14 Pro Plus. Дар комплектасия телефонам ҳаст 120 Вт 20 зарядка, 0 то 120 минута пар мекунад. Кабели оригинал, чихоли сиёҳ ва скрипка барои сим-карта ҳуй каданак. Нархи телефон боша ҳозир данли момент 856 тага дар магазини Realphone 37500 рубл, 856 тага Note 13 Pro Plus боша данли момент ҳамин рӯз. Хоб 33000 чанд сомай? 33000 не 31990 рубл будай. Так что успетмен заказ кунед, либои ҷои шаҳри Москва доставка дорем. Агар адрес омадани хоҳед, адреси мо шаҳри Москва, метро Бутурская ва торговый центри Зелёний. Хоб, ай соати 9 саҳар то 10 бегара кор мекунем. Так что успетмен заказ кунед, либои ҷои шаҳри Москва доставка дорем.